Creative West na kwachiro makuru agacentrire amazina Mbabazi Charity kandi Sunday Brian elizoba nero kubanza Hebroni 12 hebyo kwa kana 2025 kandi shaha n'ibiri ezo mwebazyo ntuje kubaisiya hebija mutogwa makuru kandi kuturagace ntuje kubaisiya makuru agacentrire umbujire St. Ambrose Institute of Health Sciences turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate abeje bashomese baba kugu kandi bahebo mucisha kwekwatiro mu bibari kwega omugacentrire kireki obushuma bw'amataka ga gavumenti utakamanyirwe atemere kibira cyaka mu kuzimbarara bini cyantangaza kureba ngo hari abantu abakiringa gubine hicabo abantu bari kurenga 12 batunjiro kuragurwa kwabsha endware zamisho muri mbara amisho gongere igarwara mbora gakureka aho kuza kureba oreba watandika kuma ishemero disinjo primary school yo mu Mberambi abetu batandikire okuringamo no kubere bizimbi abana bo kushomera kandi biroho byonga biryo sore state Emeto y'amakuru yabane kushikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. St. Ambrose Institute of Health Sciences turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate abeje bashomese baba kugu kandi bahebo mucisha kwekwatiro mu bibari kwega na Sunday Brian agana makuru agacentrire ombwijire omuntu utakamanyirwe atahirire kibirahe cha government cha kamukuzi kandi ogu hatemere mitiyona yagaruka yahazitira eci cajemesereza habebe bibira okwimukiramo bakihaho ibati Aiden Bataringaya yabari omwanyogo hariyo kurebera muri mbarara batunjira amakuru go kutema ko kibira cyabonye mu bibazo y'umucuro nuko kuzayo kandi babasize kwata abantu babiri ababire bakurira kuteme kibireki no harabe habiro kuniyogana kwa mani zo bari anyumazyo kugira information ngo habire haruko abantu aha bakutema imiti kandi bakufesinga n'umwanya kwizire bashika mwanya konka twabasa kwikirizwa kugira icyo twakora abo kuba abiri hariho abasirikare ba securuko abe batakwikiriza master kubitutaha yagira ngo itakenera ya government kandi byapebiroti bicire hariho kibira icyarwe mitongore hari warga amakinde hariho kira icumuti nabyo birimo buzunko ubu harimo ibitweta irigorand titles naba surprise kureba ngo itakeri twena twirentormaho nitakaria National Forest Authority nemitetahaho etahirizwe ki mbeni cyantangaza kureba ngo hari abantu abakiringa ngo bine hicabo Didas Tabaro mukuru ya Katana wa district ya Mbarara yashaba bastokora terrention ngeji ngo abo kuba bunga district bacine bushobora itakeri konkana aragira district staff surveyor okundete radio file abo kwana atungo kumanyisibwa ngo echape echo chikakorwa omurjimu yahwireho so mbwe nabakozire byape byo ntwenda kubamanyana bahi kandi bakaba bine kigenderwa ki ikibire kibatemere ni kingana hiye bishayibe na kandi twatungwa n'amakuru ngo ne cyaharugure cyasigaraho nacyo kirume cyapa no barabibanga kutugambira bakamabe byapebi ubwo weno wa National Forest Authority wakora inena n'abantu abatungira icyapeki mugwe turukwenda kumanya kandi tekakumanya polisi yanga kugamba ni twahashongeje kandi umwanya twagerayo twasiga gukomerwa polisi hamwe n'amayiga ya PDF abwa TV West and Aiden Bataringaya
abantu abari kurenga 12 batunjira kuragurwa kwabsha okwamisho aho mu Rembo urwambarara okuragurwa oku kutebekanisiibwa omunyeshenjero kazuwambara city atkwasa Rita Waika kandi kumazire biro bishatu 12 nibo batunjira kuragurwa endwara z'amishaha bwabusha okumazire biro bishatu aho mu Rembo rwambarara akabubi akajja ku maaso ne kaziyiza omuntu ako tuwadde abantu amagezi era tugenda tubawandika mu gw'omunana tujja kukomawo n'obukugu tubalongoosa amaaso waliwo gye tuyita pressure y'amaaso naye etawaanya amaaso ereetera amaaso obutalaba n'oba ng'oyina ekifu ku maaso tolaba bulungi mwena amagara ganyu mwongera okugakunda kandi mwongera okukora emirimo yanyu ahabw'okuba omuntu waana okora emirimo torikukura noba kuba babazeeyi yaguma omunju kumara emyezi 3 akuba nomureba nashano shanga yayonjire nkahi enyuma omunyeshenjero kazuwa Rembo rwambarara twasa Rita Waika nuwashadishiro kuragurro kandi Waika nagira ngo kigenderwa cye no kusya hiho obuhereza cyo amisho wabo garwire nico kintu kitarukushasha ngweno kabakubi kana noreba okahurwa amisho gongere igarwara mu garwara mpora gakureka aho kuza kureba oreba watandika kuma so nimpo mugisha abantu ngubije otarindo kabanza kahumba interra abantu bono muranga ngubije bejanja bise bechebeze baraguza misho ahubwo kubo buhereza no bwabusha abashaho mu rusisoro bakebire endwara nka pressure ya misho akaho hamwe n'ezindi zikirizeyo kuteganisa abantu kandi n'abantu batunjire birahuri byabusha ate okunonyeza kulaga nti bwoweze emyaka 35 endaba yetandika okusesetuka katoba wetaga galubindi wenjogerera wano tutandise saawa 3 twakakola ku bantu abasoba mu 10 era we bunazibiranga tukoze ku bantu wakati we 25 n'ebisatu okucondozo kw'ekitongole ky'ebyamagara nukoreka endwara za mission zeyongera kanya na mnongo mbantu b'emyaka yahamya omugani makuru minisita w'ebyamagara Dr. Jane Ruth Acheng nagira ngo minisitiri yo mu ntebe kanisa yo kureba ngo entambuza hamwe no kuhereza kw'emibazo mu marwariro ga gavumenti kwazahari za kanyabwenje ecyari kugira ngo ntiza kucendeza obushuma bw'emibazi ebibire byo mu butumwa bw'omushomirwe Dr. Martha Ajilong or commissioner wa health services of ministry by'amagara obwabira rya haruteranirwa katano orwabashaha barukora hamwe no kugaba emibazi abarukumanywa nka pharmacists ortebekanisiibwa ekitongole kya Pharmaceutical Students Association ahitendekero rya KIU. We also need to have the health technologies available for us to achieve this. Because if we are not having the health technologies available, we can have our medicines being going to waste. Kati obuzibu obuli mu supply chain ono mu ggwanga intamadagala gagwawo mangu mu madwaliro kati abantu baffe tebagafuna ate nga balwadde still amadagala or distribution okutambuza amadagala okuva ku NMS Joint Medical Services mutuuka mu bantu still teri efficient. Ffe ku Victoria University tusosowaza ekintu kya artificial intelligence era yebimu ku bintu bye tubadde tusosowaza nga tugamba abannansi wamu n'abayizi beetegese batya okubanga bakozesa tekinologiya omupya okusobola okusolvinga ebizibu byaffe naddala okubanga tetulina amadagala mu malwaliro bye tupulaninga lwaki eddagala we lijja mu mwezi gumu liba liweddewo so nga ate eddagala lirina okubanga lirwaninga okumala emyezi 2. abantu bagira ngo ekitongole ky'ebyamagara kikiine ebyina omuri emibazi kuhwaho juba obushuma hamwe n'okusiisikara kwayo ekireetiire bingi baremwa kutunga obujanjabi. Whereby we are able to track these commodities right from the manufacturer up to the user. But where we have reached now, we are at the warehouse. So the manufacturer up to the warehouse, we are able to track the QR codes of those commodities. Omuramwa gw'omwaka ogu nigugira ngu universal health coverage, prioritizing supply chain, research innovation and digitalization of health. Ahabwa TV West and Air Achiza na Nagud Fatuma.
Era ya Isinjiro Primary School Mugombero ya Buhunga mu Rubweju District nimbi kandi abeje batandikire kuhunga kuzahandi ebine biruho tubiri kumara kandi nebiruho biriyo mu mberambi abantu bashaba abebembezi okubayamba Mugombero ya Buhunga kandi ya government bitu ryo mu mberambi ahevi natibiri kumara ibiho biretira beje bakendera okurga habeje magana 3 kuzaharigana 50 ahabwe mbere y'irishomere rurumu abemezi ba district bakiraho okurebe mbere y'urumu cyo kubanza no kubure bizimbi abana bo kushomera kandi biruho byonka biryo mu sore state ekikuretera abana batamwa n'umwanya okuza kushomeramo kiretana n'abandi bari mu mwanya baza mu mwashomera gana gabonira gine bizimbirungi amasomero gona gatwe yinguriza baza bareba bwaba bari bakentama amasomero agogombe kirege none umwana kapure bakebe bintu yare umuntu karasi bya musomero umwana girata atsukaho wana bazire bashaburu kuma ebisigira hishomero ubwo bari kurwebembera bari kurunda ubwizi ahabwo kuba ekiziro kirisingiro n'akasendi abantu sente bazire konka wazo mu kitabo aha iba kushorereza sente office head teacher abantu nasashora mbali nubazo muri kigo kitensa tugira ngo reka twangana ubwegese abantu tushashora nasashora kika hango wakachiko ka PTA ngo batwise isomero kuna bana biroho yagerata yabatwara obutagamba magumobu ngo bisisiri sinjiro kandi sinjiro yiteka igesa abana binji niwe ndukusoma akasomera he cyakatano nagaho nagenda konga bana bareba ryaha bakasoma binemero konga hati nture bisomero n'urwa turonde cy'urugisa kigera kitaka abebembezi baraganise kutandika yo hururu yo gomba kishemereri government office bakansha baho kuteka tanga ya mizo n'abajango bijisinjo baza kuteka butanga akwana urabizo okuchera munonga amizi kozo noreba nagugaga rumune cyara haba dobijamba taho mutarga bima ngungu nagishomero batangire batonga nsomu burishomero rubirendekera bifutu tuhabashomesa ukwezi kwire cyamane atwira abashomesa 30 na nomwe kwatira abashomesa 3 nomwe nuko kureta bamawuzi omugandi orukurra edini y'abasiramu mu district ya Shema arabwira beje n'abashomesa ngo ruhangana yamba barkweyamba bije kutari kuhugira aha kushaba konga abagambira ha mukoro go kusima ruhanga ahabwo koraje umubuzo bya senior ya kana ne ya mukaga aharkabo senior secondary school mu Shema district. Chances are prepared for they don't wait for them, you prepare them. Njagala kubasaba banna mwenna bali wano kusoma tosoma kufuna mulimo tosoma kubeera w'amaanyi mu nsi but you are preparing your chances. Ligase n'ekintu kikulu munonga ahabwokuba abazire bitukulu batarafiireyo. Our mother was the headmistress of this school kandi omubwire obwabye bugumire and our father was the chairman PTA konka ebibakozere niyo foundation yiturungishomerero. Abemezi b'ishomero rya Kabohe secondary school Shema bagambera habwenshi murasima Allah was performed very well. Ako mwana wasinja abana bita kaine ezina na biz okuba akozoro mwenda abazire okuba akozoro mwendo gwa hati oruzotu gwa churo na abaine e omuntu gwatine bichwe nashibwe cyakabiri cyo muntu emichwe ntirebero mu shoni omuntu yatine shoni na atari muntu aha mashomo gedini ahajengo rihanga Kabohe SSC ikakwatugwa kabiri no bonero 9 harigana gasho kwa Juliet Charsima na Michael Atwachiri. Yabashatse bitu bamakuru wanyuma y'ekanisa ya Rwechitoma Full Gospel Church rukushango muri Nyarugote Bushenye district okutwarwa muyaga aharwa mukaga ogwashamburwira amabati orubaju rumwe hizo bari yanyomwe bazyo rangagaritire meshara zabo wanyuma yo kutunga ubuhwezi obwo kugarizaho amabati aga
Obuhwezu bw'amabati obu buhirwe abantu gumi Boniface Foundation abine ngamba yantuma ndahuke kandi tushangira bekanisa baheza kugaruza hagabire gagenzere ngwenjere tabatera ntuma ndahuke kandi okworeka ngo narahuka n'abantu kutunga ekikangabwa kikabaho bakaterwa muyagaho naho orwa mukaga ate na sande ito twashikiriwe itwa byitu nutandikiraho ekigwereze kisisire misiri y'abatura Hermento n'ebindi konka ba Boniface Foundation babahumurize kana nabe cyara batirwa muyaga nabo to kantu yensa kubateka tekaho konka twamanyangwe kanisa ate na sande abantu nibetenga kusaba tabakwiza kuzamukanasa erukuterwa nzuri abakurista bekanisa yarwe shitoma for gospel church basimira obuhwezo butungirwe twasemererwa munonga mama kire mutusimire Boniface ni nsima timu yona yabasa kujja ya Boniface kubasa kujja kutuyamba kandi mwe bari munonga omugandi Gibbs bargayo mwe omwezi wa RDC bwa Rukiga ashara yemeza babeje kwetwaza je kandi ababuganira hakuronda bashishurwa babo arukiko rwa Uganda National Students Association hamwe n'ubukiko bw'imyeto mu district age okwega mu kwezi priority ogoje isomero uri kwega akira kakahereza ibitabo ibintu mu somo. Let us be very mindful because Rasi might see like, oh, I'm having fun for an hour, so I'm having fun with my friends. Before you know it becomes a habit. Like as smart and as sharp you are, our people have got expectations of you. Omuzire wawe yakureba watamakukataa hivi mkumkasheshe waza ishomero wena batari kureba student nareba a future big person. Ogu ayerekera ko bari kuza kwera barajwekera Rukigahande ngo zayiguru mu bukiko bw'iminyeto buri muntu osinga position na region nituza kumuteraho echatano ekirango yanze amkorano kugumwe abatorino barahiziwe kandi bakwasibwe n'ibikwato gashakwa Michael atwacire hamwe na Job Namanya makuru reka tumuriho ntugaruka nagarukurata okutungura entaranta z'abana abazire bashabirwe okubashajuka muri mbara umusano gw'abana abantu bazana abantu goreka abazire conditions z'abana bakuraba mu nabazire babo mu makaga Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from